So, building of three members on Dr. Lorraine Lalpeliana, Ilusoman. Speaker, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change Department, Min Chanatan, KMMTTP Kongpuhi, Thozoto Ania, High Court in Genuine Land Owner Ati Mi Zasum Tum Pariat Hian, Decade Nidon, Compensation and Hutur, Voini Tlangin, and Lamulo Ani. Speaker, KMMTTP Compensation Chungchanga, Sarkarin Eng Chenge, Eng Tiangin Ge, Ma Alak, Ti Kazote, Kalome. Ani, tin KMMTTP, Hemi Chungchang, Helung Chat Hakuma, Sang Hi Som, Pakatachanga, Tilkalto, Ani, Hemia compensation claim to the Pohi, Mi Engamaza, and Titoni. Tiang Chuanin Forest, Mizoram Forest Department here in Hector Som Panga, Anga, Adi. A report a Mase Central Ministry tagin on survey ya chuta chuan GIS atanga landana chuanin hectare za som ko paruk point something ani anon ti tadei mai ni chu wang chuanin chumi CL NPV pek tur ani ta ka bang si chuanin kan boita ni chuta kanan boita ka chuanin an kalan kala kanan ti thina achan chu ke ni Mizoram Department atang kanti thailo chin ani to wangin Central Ministry na ron tiang khat za som ko parukha peturing kanti amaro chu user agency ten le PWD ten alan en khan khami amma a Mizoram Forest ina alauti hectare som panga point something kha khami kha hemi turhen min chu sakrauti in chu tiang chon in nor boy biao ani chu kanan sarkar tang hen na sa takin tu na hen kan han kalpui zela tu na kanan thenchina hi chuan atoi zong in soitala pu speaker tu na hian kanan thenchina hi chuan in nikum January nikum March tha khan in Kasoi sol mai thengor adei tikan enange nikum niriat thakwa sang ni som ni panga central kan thom tha tiang chuanin tuna hian ni som paruk thakwa sang ni som ni panga tun atang khan central athang me ka chumi lo cho huna chuan tuna za som thum pariat hi compensation he an mu kan an bei sei puya chu voinia kan din hun ani KMMTTP hian chu wang chuanin angak tu te tan hi chuan anga lalom fiu to maya an ril ru po kan khia thiam puya chu wang chuan man mo takin kan nor rengani ti kha kan han sei du